Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chhir tu Silian sang puya Nithum cham turin Union Minister of State for Railways and Textiles P Darsana Jardoswan Vein Khan Mizoram alo thleng Mizoram samagra shiksha le Central Way me ten zirna choisa na konga thona tu thlung an ziak le Kwat samit sangni samni panhi Tokyo ne Prime Minister Narendra Modi tel Nigeria ni min Khan helhovin mi somnga aitlem lawan that Nithum cham tura local Union Minister of State for Railways and Textiles P Darsana Jardoswan Vein Khan Mizoram alo thlenga Minister hian Mizoram Textile malak na sang ron enfia don ani Union Minister hi leng pui airport atengin ras bavan panpui ngal ni in larsa pu hari babu kamam pati hu a Vein ve Khan Chief Minister Puzoram thanga amu bokani Chief Minister amu zo hian State BJP office atho ngala hemizo hian Zohen ko Sales Emporium le Weaver Service Center zaltlang le levenga mi chu atho a Emunain nang ta le Mizo puan but entirani Union Minister of State hi Zohen ko Chairman Pusila Moya Commerce and Industries Director P Florence Zotluang pui le sarkar mi poimo dangin anlo dong songani Minister Ras Bavana zanin ariakin naktu ka then zola tlo anga then zola hin Mizoram Handloom Export Promotion hapa summer training a honganga puan ta tu de tan pechan card le yan passbook asemang tenzol hen turi hiaw wandong kotha tenzol veti farm le deer park te atlo don bokani minister in cham chungin lam chi pa silk pangang khoi tu te akom don ba ka rel kong sia mek chung changa chief minister hovin anchu kho manga inrin ni Mizoram achu san don ani Aizawl Municipal Corporation in Bolhlo troi thei le tha asiam chu hral turin vein khana pechuak hei hi voi khat hral chona turani a scholarship tang dungami ten hena hral turin bek za an thon chuaka MC office thum puya tangin mayor pularin enga salo chona vai liam ani heun ka shoi tu MC executive councillor pulartan zawa kheng te chuan MC January somni somni pani atangin solid waste management center and coltran thule bolhlo to itheite late hasiam turin waste tech and bioenergy ram hunno ta tho pui tho soya late thaire lo te ya MC office a phochu ani dona adwa piang tan alei theidon ani ati Mayor Pularin enga silo chon AMC Solid Waste Management Center en kolnan du tu samin thoktu le sumle pai nei lova mo phona pek anni box ya wangin mo phona an la a tuna bolhlo atanga le thasiam atakan hu theile an hral chok theita chulom an ti hle ti soya laboratory apo te sani a lo nei tu tele le tha mo tu jong te tan tangkai tak ani abe sei thu soi ani Mizoram samagra shiksha le Central Way me ten School Education Minister Office Chamber thona tu thung anziaka School Education Minister Pulal Sanamaral tein ashiat pui samagra shiksha le Central Way me thona tu thunga hian way main sikul kai rual kailo tap chua sikul kai tura fuite no pangrol ban no te lakari luput mang diklo siam thatte way me group sub headquarters general conference a zirna chungchang in riate zulai ten ngai san tur dik an ngai sana nual so tur dik an nual so theinan tho hote branch way main namziarang poimo an huam chung zirlai no pangte zirtir thin te atela thohona thung hian march ni somthum pakhat sangni somni pali thleng a huam don ani school education minister chon heun an thu soin kum sangni pasari tanga samagra shiksha le central way main zena konga thona an nei thozel cholom momati thu soya way me kumpuan ramle namhum hal a point poimo zirna ward ti tel ani cholom momati thu soya zirna lama mi puyan sa no chuan ramle namhum hal point omzia ani thelawani ati Minister chuan Mizoram zirlai syllabus atniam anilo mo ti zona om thin ti soin syllabus ngor chu CBSE tenen ain angrenga ma se all India exam le entrance ranga Mizo ta rank atniam le riau thina ti a sarkarin zirna in zirti tu tha ane theinan na thoka nala ka po thiam la kan ni a thei chinchina an thona hmuna om thadu tur a khomi emo a khothen om te emo lak ani thine turim kong tharangai tu ani atibok Central Way me President Pualal khata chuan samagra ne na way me tho hun chung rei to a tho na an nei pui zinga tho na thatna berani atia way men zirna angai poimo thule ni kumlama phei chuan kumpona manani dante tuna po zenanga poimo tule All India Service Mizo te antlin thenan thalai te an pui thin thu a soibok ani Nizan Khan chongte a tual than a thenga Kamala Nagar truwa he thil thenga hian Rajiv Chakma kumsom thum parukathia CADC MDC P Kusum Lota Chakma chon hliam tuar bok CADC Information and Public Relations Department changa thon danin nizan dar ko vel khan B Ushaton Chakma
Tata Moni tia ria chuan siam hreilekin kholaya ein hrosa a an then om pikusum lata chakma chu abeya Rajiv chakma hian thel atumnalma kuttuarin sita ani he thil than chan hi hriat alani lova poi khoitu bi usaton chakmai police ten langalin thilom zia chui chian mekani liam tur MDC pikusum lata hi angai tu omlo ni nan soya na chan ta hian anupui naw pai mek le fa kum som pathum le kumriat mi kalsana Wen Khan District Hospital Longkaya postmortem money. State Sarkar in Longkaya District Hospital Dr. Pali ason chon order su turle Dr. Dang Dabel Tura angen na ti hotleni theinan Sarkar an nor nakal zela Central Young Lai Association chuan naktu khian Longkai le Bungtlang South Sarkar office zirna in le bank kal turte an dang dona hemi chung hian Sarkar noi mason na tho mek te po chol turin an ngen Central Way le hruai tu te hian Wen Khan Longkai press club thu thar thedar tu te komin Central Oil President PHC Vanarot Pia Chuan Longkrai District Hospital Dr. in Dailona Anasata Wangin Chief Minister Nena Ziak le Chongka Dr. Pali Gynecologist Pediatrician General Surgeon le Eye Specialist Dabel Tura Anongen to thu soin Dabel Lova Aumsa Pali Son Chuaka Midang Pathum Dalu Anni Chu Hriat Thiam Thei Anilaw Atia Nun Phumpa Ngaya Po District nu Fual mi pui tamna Dr. in Dailona Anasato Line Myanmar Ramboy Wanga Ral Tan mi sing khat vel Longkrai District in Kon Lai Dr. Mamona Sanzuan Laya Dr. Palison chu an ni le midang pathum dalun ni chu district mi puita zalona le Central Oil chuan ngai ti asoya Central Oil thuni tu sang Central Executive Committee chuan hemi chung sanga amholak nakal zela naktuk nilani hian sarkar office bank le zirna in akal turte dan ni se antia malak nen omzia ne lo ni chuan nasa zokin malak chunzom antumti chanchibumi te ankomna hian Central Oil shwai te chuan an soi ani Mizoram Sarkar choni somni kha Longkrai District Hospital Dr. Pani son chuan order ti suaka hemi hnu nimin ni somni pathum khan hospital thoklai Dr. Pani dangson order ti suak le im midang pathum District Hospital Longkrai dan order ati chuak bok ani Hachek bial ku waching tu Paul HBKCP Executive Committee chuan ramdang atanga ku valolutin an Aizawl konga harsana siam sakmek chungchang soi hovin Central Women Hundam Chang asiam sak theni chuan dokan khatkil hova in biak na mumal tak nei andu thuan soi HBKCP Executive Committee hinimin khan Court Hano Recreation Hall an thu khoma Myanmar lama tanga ku wara ro da novel lu thin chungchang le Central Women malak nan thira Hundam Chang om theni chuan mami chaphet ko tor sweme ro relin khom naktu ka nei tura Central Women hruai ten mai chana in biak ngei thate in Central Women lamin hun olan siam sak theni chuan amu turhen president and secretary te anrot ngalani HBKCP chuan state danga tanga ku wachi polipot dolu thin hi ku watam thlen tu pakhat niangain an ngai thu takle a hatila hian hachek biala ACDP atangin ku wachi mun danga tanga tam tak tol lo ni chu point ti thon soya khosang sang association le society te po state danga tanga ku wachi laklu konga atam shri le chi thalo dang laklu theni wangin film khurcha turin anin thia tir ngal ti an soini an ku ven kol turin le thala thil dang sarkar lama dil tun tin huna an harsana to mek ni pui thar thin ku wara shalna konga harsana an to mek chungchanga ma meta sarkar thune tu ten ma an lak puina chu lo moment ti rualim tun thanga ku wara te an shal chok thelo chu mang an thak an ti an soya an harsana hi sarkar in thiat pi ve nge se tin malak na hi chakjo kalpui chunjom zel than ti thu hriatin semin an tar langani ni pui ku ba ra shal konga harsana an to chan hi hachek constituency atanga ku wathar asama laklu thina khasik le thar ku wa big atana agreement atopa wangte asam chanchin bulama foreign origin niarin hel omtak anti awanga Mizoram atanga asam lama laklu khamna thupek om wang nei nan soi ani Mizoram Board of School Education MBSC chuan kale tholani maini somthum pakhat hian post som pani board exam result ati chuak dona chundar som pani result hi ati chuakanga result MBSC official tanga le website www.mbsc.edu.in te entheina omang Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Quad Summit sangni som ni Tokyo neya Prime Minister Narendra Modi tel Prime Minister Modi chon summit nei kalaka US President Joe Biden ne Australia Prime Minister Anthony Albanese te akoma India le US chon Indo-Pacific chevel thil thanga ngai dan thu mona nei thu soya Vona President Biden an kom na chon ra thata ka su abe sei thu soi bok ani Hey Bakan Prime Minister Modi chon Australia Prime Minister Anthony Albanese nen India le Australia in kar thil poimot an soidun boka comprehensive strategic partnership noya an thodana sang te thlirin mason zel dan tur an ngai tu a
ram shoi tu pani te hian hun local tura an tho dun ti chak le zol tura malak an rel ani heminu hian pumodi hian Japan Prime Minister amule bok ani court leaders in Mukhoma hen Prime Minister Narendra Modi, US President Joe Biden, Australia Prime Minister Anthony Albanese te Japanese Prime Minister Fumio Kishida te antil ani Nigeria nimin khan helovin mi somnga atlem lewan that thudon danin Borno State a aran khuwa in thane thlenga he poi khoinan boko haran helpol te chomo phurtu bernia hriat ani United Nations sin se danin kumsang ni pokotang khan Nigeria mar chaklam abekin Borno State a hian Islamist helpol boko haram te anche hlor le a mi makta doi chungin an chen na an rausana mi sang chung an thi pha to boka boina hen thanomram Niger Chad le Cameroon te po ahmong to ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Nithum cham Turin Union Minister of State for Railways and Textiles Pidarshana Jardos Chuan Voin Khan Mizoram alo thleng Mizoram Samagra Shiksha le Central OMA ten zirna choisana konga thona thlung an ziak le Kwat Summit sang ni somni pani Tokyo ne Prime Minister Narendra Modi tel Nigeria helhovin nimin khan mi somnga atlem lewan that chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani